var. İstemay sırtkanıken dünya gidin bayram bugün. İstemay sırtkanıken dünya gidin bayram bugün. Silah şerler uzlara bayram bugün bayram bugün. Silah şerler uzlara bayram bugün bayram bugün. Dıllardan gelene İskender bayram günleri. Ansıda silitadan bayram bugün bayram bugün. Ansıda silitadan bayram bugün bayram bugün. Bütün dünyada var bayram bugün. Nersede bugün bayram bayram bugün bayram bugün. Nersede bugün bayram bayram bugün bayram bugün. Bayram bugün bizde, bayram bugün bizde. Nersede bugün bayram bayram bugün bayram bugün. Nersede bugün bayram bayram bugün bayram bugün. Певица композитор Ирина Кузуманова исполнит для нас эту композицию. Добрый вечер, дорогие друзья! И самый Туганар! Центру татарской культуры 25 лет. Его судьба и история впечатляет. За спиной взлеты, победы и творческие достижения. Впереди новые горизонты и покорение новых вершин творчества, сохранение и укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями. Здесь формировались культурные традиции, рождались творческие коллективы, оттачивали свое мастерство люди, ставшие настоящими звездами на творческом небосклоне. Накопленный за эти годы опыт культурно-просветительской работы позволяет коллективу центра принимать самое активное участие в культурной жизни города Томска и Томской области. В творческой атмосфере центра родилось и выросло множество ярких талантов, которыми руководили и руководят мастера своего дела. Сегодня коллектив пополняется молодыми специалистами, выросшими в стенах центра. Создаются новые коллективы и творческие объединения. Обыкновенное чудо создается в стенах центра силами творческого коллектива. Благодаря подвижническому труду работников культуры центр стал местом отдыха, встреч, первых свиданий. Местом, где совместно встречают профессиональные и календарные праздники. Непростая, но яркая судьба центра неразрывно переплетена с судьбами тех, кто стоял у истоков, кто творил, тех, кто дарил свой талант, тех, кто любил и всегда ждал зрителей, тех, кому лучшие награды были полные залы и громкие овации. Это вокальный ансамбль Халык Монарель, руководитель Анвар Зинатов. Хореографический ансамбль Шаян Казлар, руководитель Руфина Аминова. Семейный вокальный народный ансамбль Гюзель, руководитель Рашида Губайдулина. Театральная студия Тоян, руководитель Нафиса Габушева. Вокальный ансамбль Кубаляк, руководитель Назира Маняфова. Инструментальный ансамбль Сандувач, руководитель Нурия Мустаева. Музыкальный салон Марьям Марковой. Многие еще подростками приходили в эти гостеприимные стены, а сегодня ведут сюда своих детей. Сегодня лицо областного центра все так же молодо и энергично, а за плечами собственный опыт и знания, приумноженные силой духа и культурными традициями предков. Томская национальная культурная автономия татар немногим моложе центра. Все эти годы две организации, государственная и общественная, работают вместе на общее благо развития татарской культуры в регионе, органично дополняя друг друга. Известные в городе и области томичи-меценаты помогают строить мечети и выпускать книги, поддерживают народное искусство и творчество, не требуя признания и благодарности, действуя по велению сердца. 2014 год в Томске впервые прошел федеральный Сабантуй, национальный татарский праздник, ставший для города Томска настоящим событием, который поразил томичей своим размахом. Такого праздника мы еще не видели. 1200 делегатов татарских общественных организаций съехались в Томск из десятка регионов. Делегацию Татарстана возглавил президент республики Рустам Нургалиевич Миниханов.
Проведение грандиозного праздника повысило самосознание томских татар, и в центр татарской культуры потоком пошли родители, дети, молодежь. И сегодня праздничные слова поздравлений Центру татарской культуры с юбилейной датой прозвучат от почетных гостей нашего юбилея. Мы приглашаем на сцену губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича и президента Республики Татарстан Миниханова Рустама Нургалиевича. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, дорогие друзья. 25 лет исполняется Центру татарской культуры. Вообще у нас на нашей гостеприимной Тульской земле живет представители 140 национальностей. Но все-таки татарская община, она особая. Во-первых, это вторая титульная нация после русских на нашей земле. Во-вторых, именно татары стояли у истоков тогда, 4 века назад, у истоков создания всей нашей большой Томской области. Вы знаете, мы все, вот 140 национальностей, веками живем в согласии, в мире, потому что у нас очень большая память на нашу великую культуру, великую историю, великих предков, и татарских, и русских, и это помогает нам жить вот в мире и согласии, и мы так будем жить и дальше. Поэтому спасибо всем, кто сегодня вот 25 лет входит в этот центр, но вообще 4 века в нашей дружбе, они просто за этими 25 годами на самом-то деле просматривается четверть века. И как здорово, что мы все разные, как здорово, что у нас разные песни, разные языки, разная вкусная еда. Мы это знаем. Я, правда, в Казань каждый раз, когда я приезжаю к Рустаму Нургалиевичу, мы дружим давно, еще до того, как мы стали губернаторами. Мне жена потом на месяц на диету садит, я поэтому реже стал ездить, потому что очень гостеприимный Татарстан. Поэтому всех поздравляю с праздником. Спасибо, что мы с вами живем, спасибо, что вы есть, спасибо, что у нас, с одной стороны, такой замечательный президент Владимир Владимирович Путин, президент страны. Ну и хочу сказать, что замечательный президент Татарстана. Правда? Поэтому вот Xayrli kech barag'izada eslamisiz, qadrli do'stlar. Chin ko'ngildan sizni Tataristonliklar ismidan salomlaymiz, yubiley bilan qutlaymiz. Ham sizning gubernatorga zo'r so'zlarim, rahmat so'zlari bilan Sabon to'yini motor etib o'tkazdik. Mana bugun hali kelishmalarga qo'llar qo'ydik. Ko'pgina birga ishlashni planlarimiz bor. Alloh bersa, fursatda yaxshi bo'ladi. Sizga esenlik, sog'lik, o'ng'ishlar, дорогие друзья, вас с юбилеем, с праздником, большое спасибо Сергею Анатольевичу. Поздравляю вас с юбилеем. Рахмат sizga. Спасибо. Спасибо большое. Разрешите приступить к награждению, уважаемый Сергей Анатольевич, Рустам Нургалиевич. Благодарность администрации Томской области объявляется коллективу областного государственного автономного учреждения культуры Центр татарской культуры за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в развитие татарской культуры в Томской области, укрепление межнациональных отношений в связи с 25-летием Центра татарской культуры. Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры награждается Тахольмулюкова Нурия Ильянуровна за высокие достижения в области культуры и искусства. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен
Томск өлкәсе, Томск шәһәре татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җирле иҗтимагый оешмасы рәисе Хөснетдинов Мурат Варис улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәтен белдерде. Томск шәһәренең татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе советы әгъзасы Камалитов Фаил Әүхәт улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Томск шәһәренең татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе советы әгъзасы Зөлхәбарова Фәүзия Рахимулла кызына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Томск шәһәренең татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе советы әгъзасы Сайбетдинов Шәйдулла Гыйләҗетдин улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Давайте поддержим аплодисментами всех награжденных сегодня. Это ведь наш русский большой праздник. Аплодисменты, дорогие друзья. Культура сибирских татар имеет неповторимый облик и складывается из нескольких слагаемых, среди которых важнейшие составляющие – язык, искусство и религия. Наша культура сыграла и продолжает играть важную роль в развитии Томской области на протяжении всех 4 столетий. В 1994 году у томских татар появился свой центр культуры как особое государственное учреждение. Приказ областного комитета по культуре лишь зафиксировал желание этнического сообщества второй титульной нации Томской области сохранять традиции, развивать культуру своего народа. В 1996 году Центру татарской культуры была передана историческая усадьба купца Карима Аминовича Хамитова. У томских татар появился свой дом, известный как Дом Карим-бая. Впервые в истории России областной центр татарской культуры получил в свое распоряжение федеральный памятник архитектуры, который неразрывными узами связан с историей и культурой татар. Как драгоценная мозаика складывалось самое главное богатство Центра татарской культуры. Это история, культура, традиции и обряды татарского народа. Для вас, дорогие друзья, поют и танцуют творческие, вокальные и хореографические коллективы Центра татарской культуры, лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, региональных, городских и областных конкурсов. Встречайте ваши аплодисменты! Senin karışın ile üstü dadım arası. Ay 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 ay
вспомним одну из страниц творческой жизни центра. На 1997 год Руфина Аминова создает хореографический коллектив «Шаян Кызлар», в котором танцуют молодые девушки. Сегодня каждая из них профи, руководители разных самодеятельных вокальных и хореографических коллективов города. Ансамбль собрался и подготовил творческий номер. Итак, на сцене хореографический ансамбль «Шаян Кызлар». Творческая постановка «Зима». Встречайте!
taşlar iyileşken Sulu şirgin iyileşten Sarnılarım bitterirler Zeylik görüp seyleşsen Sarnılarım bitterirler Zeylik görüp seyleşsen Aldımdan sever dağları Dingöz gibi şalı ormanlara Düşken bilen gözden yalan alır Appak karlar uğramlarını yakır Düşken bilen gözden yalan alır Appak karlar uğramlarını yakır Zaten severim mahur doğan ile Şıkkı menzillerin yarada Sever Doğu kıskancırım Yüreğimin ortasında yanar В тебе спасение ищет человек Сегодня ты образ всей земли Для всех народов мира ты ковчег, благословенна ты судьбу прими. Для всех народов мира ты ковчег, благословенна ты судьбу прими. Любовь моя, холодная Сибирь, души моей отрада на века. Сибирь, Сибирь, земли просторы жить, ты есть любовь, душа,
Adımlı şey ardından saldım kış gelse de Biye dostum tuktama tuktama berde Kamışını işitip kuşlar bense de Biye dağına kadar kuşun bilen birge Kuşunu işitkende ardından kovakla Yemin şeplere kadar yaşlara Ola varabız birge biz bulduramaz Yemin şeplere kadar yaşlara Ola varabız birge biz bulduramaz Yaratkan kışın seni yaratmayayım deyse de Biye dostum tuktama tuktama berde Bugünden iyi bulsa da işlerge belesin Biye dostum ömrün sayağa utmesin Bu jırını işitkende ardımdan kovakla Yemin şeplere kadar yaşlara Ola varabız birge biz bulduramaz Yemin şeplere kadar yaşlara Ola varabız birge biz bulduramaz Şunu işitkende ardından kovakla Дорогие друзья, наша праздничная программа продолжается. И мы приглашаем на сцену Закирова Рената Зинуровича, председателя исполкома Всемирного конгресса татар. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Hayırlı kez, gazi millettaşlar. Bugün sizde big zor bayram. Mene şulay üzerinizden uyuşmağızının bayramın şulay kömekleşip birgelep sıyılıp matur etip bayram etken halkımız var. Sizge kazanımızdan köp selamlar tapşırığa rüksat ediniz. Sibir yerinde yaşap, mene şulay bir-birinizge жылылык saklap, көңіл жылы көрсетіп yaşau ул үзіне күрә bir нәрсә дип әйтик, осталык. Biz milletimiznең бик күп җирләрдә яшәгәнен күреп, белеп йөрибез, очрашабыз. Соңгы чирек гасыр эчендә бөтен дөнья татар конгрессы тирәсендә татар дөньясы дигән мөхит барлыкка килде. Siz de şul Tatar dünyasının bir ilişi, bik üzünçelikli ilişi. Çünkü Tomsk kalasında yaşayan milletteşlerimizin gururlarınırlık, eybirleri jiderlik. Nerse tıra şu Tatar bistesi, şu tarihi meşitlerimiz. Bunlar barısı da milletimizin medeniyeti, tarihi, gurur vedetleri Irak'tan kilgenini gösterdiğin bugünkü faktörler. Mene şuşu maturlukны, şuşu байлыкны, ул безнең милләтебезнең байлыгы, шуны саклап яшәгән өчен сезгә барыгызга да бик зур рәхмәтләребезне җиткерергә тиешбез. Чөнки бу байлык, ул киләчәккә барырга тиеш. Бу яшь буыннар шушы йортларны күреп, шушы архитектура үрнәкләрен, агач йортларны, агач белән таштан корган йортларны күреп, милләтебезнең нинди кайдан килгәнен һәм ниләрдә яшәгәнен аңлаячак. Чөнки һәр кем өчен, үсеп килгән балалар өчен бигрәк тә күз күреме белән күргән образлар ул тормыш өчен бик кирәк. Без Томск өлкәсендәге яшәүче милләттәшләребезгә Федераль Сабантуйны инде 14-нче елда ук бүләк иткән идек. Сез аны бик матур итеп кабул иттегез һәм эстафетаны башка Сибирьнең регионнарына да тапшырдыгыз.
Әгерде мында уңышсыз булган булсалар, бик мавыгып шулай үзләренә теләмәсләр иде. Инде килеп Сибир җирендә киләсе елдагы федераль Сабантуйда Сибир җирендә булачак Новосибирск қаласы 2019 елдагы федераль Сабантуйны кабул итәргә әзерләнә. Шуңа күрә дә киләсе елда күпләрегез белән шушы федераль Сабантуйда Новосибирск қаласында күрешербез. Ә инде мин Татар конгрессы исеменнән сезгә шуны гына әйтәм, Казан белән араларны өзмичә, анда булган электән бабаларыгызның буыннары яшәгән җирләр белән элемтәләрне булдырып, һәм аралашып яшәүләргә ничектә менә шушы аралашулар ешрак булсын, һәм әлбәттә менә шушындый кичәләр безнең барыбыз өчен дә канатландыра торган, канат куя торган кичәләр тагында күбрәк булсын иде дигән теләктә калам. Рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз. Татар халкының телен, мәдәниятен, милли традицияларын саклап калуга зур өлеш керткән өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән Томск шәһәре Татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең үзешчән сәнгатьтә катнашучысы Камалетдинов Кәрим Чунбарис улы бүләкләнә. Министрлыгының шундый ук мактау грамотасы белән Томск шәһәре Татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең үзешчән сәнгатьтә катнашучысы шагыйрә Закирова Руфания Хәсән кызы бүләкләнә. Татар халкының телен, мәдәниятен, милли традицияларын саклап калуга зур өлеш керткән өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән Томск шәһәре Татар мәдәният үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең Нур ветераннар хоры халык үзешчән коллективы җитәкчесе Бородихина Рәйсә Зартан кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының шундый ук мактау грамотасы белән Томск шәһәре Татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе методисты Муравьева Лидия Васильевна бүләкләнә. Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен Бөтендөнья Татар конгрессы халыкара берлеге медале белән Томск шәһәре Татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы, өлкә Татар мәдәният үзәгенең беренче директоры Абдрашитов Йосыф Якуб улы бүләкләнә. Бөтендөнья Татар конгрессының шундый ук медале белән Томск шәһәре Татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тугандашларым, бу бәйрәм олы бәйрәм. Бу бәйрәмнең булуы өчен 89 елдан алып бик күп кешеләр үзләренең өлешләрен керттеләр. Аларга зур рәхмәтләремне әйтәм. Кайсыларыбыз бу дөньядан китте. Алай булса да аларны да искә аласы килә. Киләчәктә безнең мәдәният үзәгебез яңгырасын, татар халык телен, гырыф-гадәтләрен, динен онытмасын. Киләчәге яхшы булсын. Татарстаныбыз белән бергәләшеп, яшь буыннарыбызны, үзебезнең гырыф-гадәтләребездә үстереп, я Раббим бу дөньяда бәхетле яшәргә Ходаем насыйп итсен. Рәхмәт. Бөтендөнья Татар конгрессының шундый ук медале белән Томск шәһәре Татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы, Татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең 2005-2012 елларда директоры Сабирова Флюра Гайфулла кызы бүләкләнә.
күрсәткән олы хезмәтләр өчен медале белән Томск шәһәре татар милли мәдәни мохтарияте әгъзасы Шәмсетдинов Рәшид Абдулла улы бүләкләнә. Медали белән Томск шәһәре татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе директоры Халитов Камил Шамил улы бүләкләнә. Милләтебез алдындагы улы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты Томск шәһәре татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе Сәйфелмөлекова Нурия Ильянур кызына тапшырыла. Рәхмәт хаты Томск шәһәре татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесе бүлек җитәкчесе, татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең 2012-2016 елларда директоры Железникова Наталья Яковлевна. Томск шәһәре татар мәдәнияте үзәге өлкә дәүләт автоном мәдәният учреждениесенә 25 еллыгы уңаеннан Бөтен дөнья татар конгрессының махсус бүләге тапшырыла. Менә монда Тукай рәсеме астында язылган халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул, Габдулла Тукай. Менә шушы сәгать сезнең мәдәният үзәгенә тагын да вакытны кысанрак итеп, эшләрне киңрәк итеп җәелдерергә һәр вакыт юл күрсәтеп торсын, вакытны санап торсын. Бергә булсак, без булдырабыз. Рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз. Самые громкие аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо большое. Дуслар, дорогие друзья, сегодня мы получили приветственный адрес от Законодательной Думы Томской области. Сегодня поступает множество поздравлений в наш центр. И мы с удовольствием сейчас приглашаем на сцену нашего большого друга, мэра Томска Ивана Григорьевича Кляйна. Наши аплодисменты, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые наши жители, татары. Добрый вечер, гости сегодняшнего праздника. Всем, кто собрался вместе отпраздновать 25-летие Центра татарской культуры. Я искренне, конечно, поздравляю всех томичей с этим особенным таким событием центра. Сегодня встреча, которая была до концерта с президентом Татарстана Сергеем Анатольевичем Жвачкиным, с нашим губернатором, она меня лично вдохновила. И я думаю, следующий юбилей Центра татарской культуры мы будем встречать в хорошем оазисе города Томска. И не потому, что сегодня какие-то принялись решения, а вот эта вера с каждой встречей, она все больше становится, потому что мы сами, жители Томска, жители Заистока, жители Татарской Слободы, да и в целом всего Томска, берегут, особенно берегут, вот с одной стороны вроде окраина, но это в будущем будет жемчужина Томска, и она сегодня уже отнесена
по границам исторического поселения к объекту культурного наследия. И сегодня, коллеги, я, поздравляя Центр татарской культуры, не могу не сказать добрые слова в адрес тех людей, а не в этом зале, поверьте. Юсуп Юнусович, который Галямов у нас был заместителем губернатора в те годы, и на нем большая ответственность была в 93-м году, чтобы привести дом Карима в то состояние, какого сегодня мы видим. Вы, наверное, кто там близко живет, знаете, в каком он был состоянии. И я хочу поблагодарить руководителей области тогдашнего периода, безусловно, за мудрое решение. Я только не помню, первая или вторая, у нас русско-немецкий дом сначала был, Сан Саныч, одним приказом, да, и Центр татарской культуры получили 2 здания, которые сегодня в городе украшают и радуют всех томичей и, безусловно, наших гостей города. И мне кажется, то, что сегодня мы делаем вместе, о чем сегодня через суфлера я понял, о чем сказал Шамиль Камилевич, когда сказал, вместе мы можем многое после награждения. И я убежден, это именно так. Вот смотрите, сегодня власть там мы делаем, заменили теперь тепло, я надеюсь, раскопок у вас долго не будет. Начали дороги, начали через бюджет маленько дома подделывать, да, которые должны сохранить мы для потомков. Но я думаю, если бизнес не подключится, я обращаюсь в этом зале, здесь много предпринимателей, все они друзья, все они знакомые, каждый по дому давайте возьмем. Пока вот такие условия, на которые город готов отдать. 1 рубль в год на 49 лет. И мы сохраним весь заисток и татарскую свободу. Рашид, тебе персонально награду получил, молодец, заслуженно. Вот еще обращаюсь, взять 1 дом и сделать. Это я ко всем, я просто увидел его в числе награжденных. Друзья, я правда искренне рад, что у нас вот такие есть дома, что каждый народ имеет право и обязан знать свой язык, знать свои обычаи, традиции, культуру. И благодаря вот таким учреждениям, которые сегодня юбилей мы празднуем, мы только что видели концерт на сцене, да? Разве это можно было 30 лет еще назад увидеть? Да нет. Это вот благодаря учреждению, появлению людей активных, с активной позицией, талантливых и, конечно, любящих жителей Томска, жителей, которые любят Томск. И сегодня мы видим, что культура сохраняется. Это основа того, что нас в будущем уберегет от всяких бед. И я хочу пожелать вам, Шамиль Камилевич, новых творческих успехов, новых замыслов, которые появляются сегодня у творческих коллективов. Ну и, конечно же, чтобы те планы, о которых мы сегодня говорили на встрече с руководителями области и Татарстана, чтобы они воплощались, а мы все вам в помощь. С праздником! Иван Григорьевич, разрешите приступить к награждению. Памятный адрес администрации города Томска вручается директору Центра татарской культуры Шамилю Камилевичу. Руководитель Конгресса татар подарил великолепный подарок центру. Мы долго тоже думали и решили, что хорошим подарком на стене дома Каримбая будет сам этот дом, выполненный в новых технологиях. Благодарственное письмо администрации города Томска вручается главному специалисту по информационной деятельности Центра татарской культуры Сафиуллиной Елене Шаукатовне.
вам большое. Хорошего праздника, доброго вечера всем. С вашего позволения. Есть праздники, но еще надо поработать. Идет бюджет, согласительная комиссия. Я вам желаю искренне здоровья, добра, мира, счастья. Вместе у нас все получится. С праздником! Спасибо большое. Мы продолжаем наш праздник, и мы приглашаем на сцену президента региональной татарской национальной культурной автономии, председателя Ассоциации татар Сибири Гареев Амир прошу прощения, Гимандисламович, директор Государственного учреждения культуры Новосибирской областной татарский культурный центр, заслуженный артист и работник культуры Республики Татарстан Тихомирова Рауза Шамилевна. Пожалуйста. Хайырлы кеш, дуслар. Шамил, выходи. Сенің бүгін зор байрам еді, 25-ші. Я хотел бы, конечно, поздравить от города Новосибирска, Новосибирской области, от татар Сибири всех с таким вот замечательным праздником. Четверть века, это, наверное, вообще-то много, по идее, да? И сделано очень много татарами и теми людьми, которые руководили этим центром. Я знаю, что таких центров, их немного у нас в стране. Ну, на память скажу, есть в городе Новосибирске. Сразу же. Ее возглавляет Тихомирова Рауза Шамилевна, чтобы знали, да? Да. Это приятно, что все-таки есть такая возможность сохранять свою культуру. Это приятно, что мы собираемся с вами в этом таком зале, что Шамиль молодец, что столько, и с Мурадом, где он? Я ее не вижу его пока. Мурат, Кайда утрасный. Что вот столько народу собрали, и вы так празднуете такой юбилей. Тем более приехал президент Татарстана. Это вдвойне приятно, что вот к вам большое есть уважение, наверняка. Поэтому еще раз, Байрам для Ну вот, хотелось бы подарить Шундай Булягинда от нашего художника Шамиля и Шамилю. И в заключение хотел бы сказать, здесь сказали по-татарски, что в 2019 году, 9 июня, у нас в городе Новосибирске будет федеральный сабантуй. Поэтому сізді кітабыз. Рахмат. Исермесез, хөрмәтле дуслар. Чын күңелемнән сезне бәйрәм белән котлыйм. Сезгә саулык, сәламәтлек, уңышлар бөтен җирдә. Зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Шамиль Камилевич, от имени общественной организации Региональная татарская национальная культурная автономия Новосибирской области и Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области, Новосибирский областной татарский культурный центр сердечно поздравляет вас и ваш коллектив с 25-летием областного государственного автономного учреждения культуры Центр татарской культуры. От всей души благодарим вас за самоотверженную работу по возрождению, сохранению и распространению татарской национальной культуры, традиций и народного творчества не только на территории Томской области, но и по всему Сибирскому региону. Мы очень рады и гордимся сотрудничеству и дружбе между нашими организациями. Пусть ваше преданное и вдохновенное служение татарской культуре всегда получает заслуженное признание. Желаем достижения новых творческих вершин, дальнейшего процветания, здоровья и счастья вам и вашему коллективу. Не останавливайтесь на достигнутом. Успехов во всех ваших начинаниях. Можно одну правочку сделать. Это юбилей не только татарского центра татарской культуры, это юбилей всех тех, кто сидит в этом зале, и тех, кто не вошел в этот зал. Мы очень рады, что у нас сегодня зал полон. Мы бы хотели, чтобы на всех наших мероприятиях был полон зал, наши классы, наши клубы, наши творческие коллективы не могли вместить всех желающих у нас заниматься. Спасибо вам большое за поддержку и надеюсь, как я еще раз повторюсь, бірге без полторабыз. Давайте все вместе.
Ну и без подарка в качестве песни, конечно же, я не могу уйти с этой сцены. Yaratan tuğanlarını bir taşı yolan şahın Çal gerekli beyran yasa Şiruli kale doğadı Tuğanlar, tuğanlarlar Bu yakasız görgümüge Yaratan tuğanları Bu birge demirge Tuğanlar bu yakınsız görgümüge Yaratan tuğanlarım bu ömürge demirge Tuğanlarım yılmayı ver Bir akıl yaşadığını Tuğanlı diyen bu hisler Bizden şu kalbindir Tuğanlar, tuğanlar Bu yakınsız görgümüge Yaratan tuğanlarım bu ömürge demirge Tuğanlar, tuğanlar Bu yakınsız görgümüge Yaratan tuğanlarım bu ömürge demirge Aymasan da az gene Tuğanlar sağlanıdıra Tuğanlar diyen bu hisler Bizden şu kalbindir Tuğanlar, tuğanlar Bu yakınsız görgümüge Yaratan tuğanlarım bu ömürge demirge Tuğanlar, tuğanlar bu yakınsız görgümüge Yaratan tuğanlarım bu ömürge demirge Yaratan tuğanlarım bu ömürge demirge Заслуженный артист и работник культуры Республики Татарстан Раузати Камирова. Аплодисменты! İdil yarlarına nurlar sibip, matur bulup ata bizde tam şekilli yaktı tuğan ilim, Məhvit bir genç yerim Tataristan, Beş dengizge karap yılmayganday, balkıy bizden Kazan Irak'tan, Kırı jirni şavlı dengiz ite, hizmet sigen halkın Tataristan. Kup becirlar jırdı halkın bugün, Tataristan senin turunda, Min bəhirli sile siyuimni, Ayta alsam şoşu jırımda. Iraklarda kaldı Kazan, Kumilip dumanlarga, Getirdik anım selamın siz yakın tuğanlarga. İzgi dilek bile tolu kungil sandıklarımız, Dileklerinin birincisi bulsun sağlıklarınız. Hürmetli Tomsk şehirinde yaşayıp yatmışı milletteşlerimiz, bugünkü zor beyremimiz bilen, ulu beyremimiz bilen şen kungilden tebrik etimiz.
Татарстанымыздан алып келген кайнар сәламларыбызны кабул итеп алыгыз. Sizin karşınızda bugün Kazan Şehir Filarmoniyası artistleri çıkış yapsın. Ağazir sahneye çakıracak jırçımız. Bütün Rossiya İsmoturlar laureatı. Alkışlar bilen karşılayın. Rüstem Nasibulli. Sizde kırış etken beyt. Şuşu motor kırış yıl faslına turu getirip tecrübesini sayladık. Jiz kıngırau mыңдары.
рахмат. Bir çıkış tağımdan taşıdık edi. Tegeli, durumur sarması. Tegeli, durumur sarması. Ayüte, sürgünüte, yazındaki şefşeğini gizli, ömür gözüne gider. Tegeli durmuş sarması, yazmasının yollarından, uğrattı amelil ve gemledir kullarından. Tegeli durmuş sarması, yazmasının yollarından, uğrattı amelil ve gemledir kullarından. Oğlum affatlıklarla buluşularda diyengen ağzından hem yol aldılar katla katla büyüyen tegeli durmuş sarması yazmışlar yollarından uğrattı amelil ve gemledir kullarından tegeli durmuş sarması yazmışlar yollarından uğrattı amelil ve gemledir kullarından. Durmuş yürgü var dağlara, şanlılar rızgan sayır, Ürgedim, babam bileli cayır. Tegeli durmuş sarması, yazmasının yollarından, uğrattı amelil ve gemledir kullarından. Tegeli durmuş sarması, yazmasının yollarından, uğrattı amelil ve gemledir kullarından. Tegeli durmuş sarması, yazmasının yollarından, uğrattı amelil ve gemledir kullarından. Bizler rahmat. Rüstem Nasibulлин. Beden России Судырлар лауреаты Rüstem Nasibulлин. Şal tarihta layık urunlu, jirde iz kaldırgan halık biz. Tırış tatar işçen bulduklı, kup kalalar salgan halık biz. Büyük tatar batır ulları, ullarga teң jitiz kızları, izgi matur ana tilimiz, can jılısı tatar jırları. Hürmetli tamaşaçılar, hazır sizin karşınızga çakırabız Tatar estradasının popüler jırçısı Yasmin. Aşkın yaşayın edim vakıttan
Gözümde yürüyen şokta dostlarına bülek olan. Yakın dostlarım var şokta bir elbette kalan. Hayalına baksam da mi dostlarım hoş yollar. Şanga yakın dostlar var da dertli bu. Kuvamışa, kuvamışa, ya
Рахмет кызым. Туганнар торы, туганлык жыласы. Туганлык жылысын дип, bir-birigizдің қадірін біліп кешерге язсын, қадірлі. Yasmin. Рахмет кызым. Халыкара конкурстар лауреаты Yasmin. Yasmin. Çal adamında Yasmin. Bir kolunda. Zor rahmet, hürmetli tomakaşılar. Alkışlarınız için zor rahmet. Garmonçu dost bir sızdırıp jiber. Biz yaratkan mıngılık ilerini, iş pişirip yata yıklağanlar, uyat eli kızlı ilerini, uynap eli bizden ilerini. Hürmetli milletleşlerimiz, bizim Tatar halkı koydağına bulsa da, Talyanlardan, garmonlardan başka beylemini göz aldına getire almay hem almayacak da. Madur itip sırlağanlar, biygenler, şulaydı bizim sahnede Ayzat Şeyhiller'den.
Size alkışlar. Eli çakıraman dostlar. Sahneye çakıram. Mene de Ayzat uzun şekilde garmında oynarga üretelim. Nişik ürendim dey. Nişik ürenesi bileydim üreteli. Olayda döngü saat 12'den sonra gün sayın mınçağa çıkıp oynarga gerek dey. Berat mınçağa çıkıp ürendim ama lakin garmında oynarga ürete almadım. Selat ol, talant ol, kişkireden, balaşaktan biriyle dostlar. Ayzat'ın eli tağın bir talantlı yağın görürsünüz. Şelter şişmesinle buğay. Havalardan düşken melle turgay. Şut kilip sandugaçtan şulay. Üzeklerini üze mımlandıra bulay. Tuktatın kal serni mıngıtınla. Güngillerin eyde saklansın. Tatar mıngı asırlardan kuşep. Yüreklerde bizim saklansın dey. Ayzat Şeyhül Merden. Üzümüz yapılsın. Güneşin kalıcınızlara, güneşin nazarlara falan. İşte mi? Eyle varayım. Ormanga gittik kızlar. Şakırım sayın telegram, şakırım sayın bağlana. Bezni yaşayan şarlarına, gildire et zamana. Eyde paya paya, eyde bari vurmadığa. Vurma bıyıları aman, vurma suyu şehada. Ağımızda bir şiver var, eyde salayım şılbana.
Musa Bey'le motorlar olsun bu olsunlar. Ucumuzdakiler olsunlar şöyle. Motor olsunlar. Hey! Hey! Şakrın sayın telegraf, şakrın sayın bağlana, bizim yaşayan şırlarına girmire her zamana. Eyde eyde vaya vaya, eyde mavi kurmanına, vurma bu yılları havana, vurma su şefana. Al kızda bir şeyler var, eyde salayım ışığına, eyde salayım ışığına, eyde salayım ışığına. Eyde salayım ışığına. Arkadaşlar, Aizat çayı kırıklardı. Allah. Benim bilen birge. Baklı. Bana kamardaşın istikler hatta. Aksapaklı oluşumda yürütüyor Rahmet. Buyursunuz ıslatları. Əli sırdatımız dostlar. Allah'a şükür bizning milletimizde motor jırçılar büyük көп. Qaysı bir şehirge varsak da Rossiyaning, chet illerde bulsak da halkımızın bilen indi motor munglu sandugaçları var deb ko'rsatirlik jırçılarımız var. Hazır sahnege çağırsak jırçımız bizning eligine Germaniyada bulup qaytdı. Büyük motor jırçımız. Hürmetli tomaşaçılar, elbette gururlanabız şunday jırçılarımız bilen. Şişme jırın tınlap üstünmesin, ya bulmasa bulbul mumların, yangıratasın bugün sahnelerde halkımızın ulmez jırların. Bilmeyim qaydan elle sandugaçtan, halk jırlarından mum ingen. Xuday Teala'ga ılı rahmet, tavuş birgen singa mum birgen. Sizin karşınızda Tataristan'ın ot kazanan artisti Gülşat İmamiyeva. Hoppa! Yıldızlar
Birge cırlap bilip alamız dostlar. Gittik. Hoppa, hoppa. Hey, Yürüyüp çıktım uğramala, eydir sözüm bulanma. Yürüyüp çıktım uğramala, eydir sözüm bulanma. Eydir sözüm ey kalmadım güngellerim bulanma. Eydir sözüm ey kalmadım güngellerim bulanma. Aklı kutlu hakkı dersin, bu kıyıdan kanı sürersin. Aklı kutlu hakkı dersin, bu kıyıdan kanı sürersin. Gizlen gizlen iş görersin, gündüz işe gülersin. Gizlen gizlen iş görersin, gündüz işe gülersin. Bakan için oğlanlara, kıymam diye kararına. Bakan için oğlanlara, kıymam diye kararına. İşte böyle olmasan söylersin yalanına. İşte böyle olmasan söylersin yalanına. Sandu başka buğday simsem bire gülersinler. Sandu başka buğday simsem bire gülersinler. Dik sarındım, dik saraydım, bire gülersinler. Dik sarındım, dik saraydım, bire gülersinler. Bire gülersinler. Dik sarındım, dik saraydım, bire gülersinler. Rahmet, min sizga raqam. Tatar estradanın popülerleşti. Yasmin'le çağıramız dostlar. Alkışlar. Hoppa.
юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Жүргүлөрү бирге. Татар эстрадасының популяр жыршысы Ясмин. Ясмин. Ey татарым, каягына сине шәшеп таратмаган язмышлар. Күп татарга насип булган икән, чит җирләрдә гомер агышлар. Кайда торса татар үзен тырыш эшчән итеп таныткан. Игенен дә иткән, сәүдә иткән, кыюлыгы белән дан тоткан. Мөгаллим дә булган шунда татар, мәктәп ачкан, белем тараткан. Хезмәткәр дә булган, ул галим дә, уста булган һәрбер тарафта, уста булган безнең татарлар. Хөрмәтле дуслар, кабат сәхнәгә чакырам Казан шәһәр филармониясе артисты Айзат Шайхелмәрдән. Кадерле дуслар, хәерле кичләр, тагын бер кат әле сөйләшеп булмаган иде. Музыка киткәч фонограммалар менә тире тавыш белән бик дә залда өлкәннәр дә утыра. Әниләр, безнең кадерле әниләребез, әлбәттә киләчәктә әни була торган, кадерле әбикәйләр була торган
kızlarımız, yıldızlarımız soğuk göre kadirli erilerimizge bağışlap, enkey sinin kollar diye jirinde bağışlasın kile erilerimizge, apalarımızga, hürmetli büyük damga layık İlham ağabeyin Şakirov'un repertuarından enkey sinin kollar. Ayza Şeyhül Merdan. Rahmet arkadaşlar. Yok, спасибо. Үземнең язган җырымны бүләк итәсем килә сезгә тормыш турында җыр. Мин бит гади халыктан үземнең абыем язган җыр, сүзләре кию үземнеке тормыш турында җыр. Әйдә достым, киттек. Tatlımın yanlar şanı bular, kıyet şanı bular kaygıdan. Özümle dayıp duran paylaşan, kedim ağlar aş yazmışlar. Seyir şeksi
olsan Ölçep silim her sözümde min Halidüğü geç yağıştan Seyir şemsikli gelim ayşam Duyup bulmayayım şatlıktan Yaşlılığına yine gülese Belki duymayayım atırdırmıştan Yaşlılığına yine gülese Belki duymayayım atırdırmıştan Yaşlılığına yine gülese Belki duymayayım atırdırmıştan Hizmetimde validen eminim Gel avuçta emme durmuştan Sevdiğimin mivarını hiçbine de Doğuşundan hadi halıktan Seyir işler sikriyeyim ayşam Duyup bulmayayım şatlıktan Yaşlılığına yine gülese Belki duymayayım atırdırmıştan Seyir işler sikriyeyim ayşam Duyup bulmayayım şatlıktan Yaşlılığına yine gülese Belki duymayayım atırdırmıştan Yaşlılığına yine gülese Belki duymayayım atırdırmıştan Belki duymayayım atırdırmıştan Belki duymayayım atırdırmıştan Ayzat Şeyhilmerde. Merhabalar. Tokuşlar motor bolsun, dünyalar yaktı bolsun. Өзіңіздің сапыларыңыз тәхітті, шоқтықта ешеңізді аралашып, көрішіп ешеңіз болсын. Рахмет.
Erdeningiz, bir kavga Erdeningiz, dağlarıngiz. Бик зор рахмат, хөрмәтле милләттәшләребез, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан поезды дип киләсе җырыбызны сезгә генә дип җырлап китик әле. Yandı yürek yarası, sağlıkları Rüstem Nasibullin. Rüstem Nasibullin. Sağ olun,
Rahmet. Tuğan jirim Tataristan, uzim İdil balası. Tuğan tilim Tatar tili Mekkem Kazan kalası. Kazanım benim kazanım, tuğan kalan baş kalan. Uz tilimde jırlıyım sinde, uz tilimde şatlanam di. Tataristan'ın alt kazanan artisti Gülşat İmamiyeva.
Big rahmet size, şunlardır ihlastan. Big rahmetlimin eniyime, big rahmetlimin etiyime, barınızga da şu şunday zor zalda, şu şunday tamaşalar arasında onda jıllamasa deriz bulmasıydı. Hem elbette barınızga da yırtığızga bereket dileyim, dünyalarımız tыныç imin bulsun. Xuday Teala'ga rahmet, şu şunday tırmatır yittirip bizni jiygan için birge bulayıp, birden bulayıp, havf xatarlar kurmişe, isenlikte tağın kuruşurga nasip etsin. Hem elbette, buna ırjana jırıbız, rahmetlimin Xudayga dil şoy dip ataladı. Tataristan'ın kazanan artisti Gülşat İmamiyeva. Rahmet. Hazır sahnaga başlasında şaşırızı devam edirgen halk artistin, Tataristan'ın halk artisti Leytenant Ferhi. Rahmet. Taliyan garmağımızda bir gelemse bağlıdır. Pek zor rahmetinizler.
Rahmet dostlar. İndi Daralar Çuağı'ndan bizden yeminle eğlenen tuğan telimizni barımızda basıp zırlap taralırsak bir köngülle bulur ya. Abdullah Tugay sözleri iyi tuğan tel, iyi matur tel. Ekkem enkemden teli. Biz gitemiz indi siz kalasız atlarımız bizden çekilgen. Sağlığımız sizge girip dursun irten isken yumuşak sil bilen. Dağlar bilen dağlar ışıraşalmay. Kişi bilen kişi ışıraşa. Birbirimizni görüp ışıraşmasak dostlar. Işıraşır biz eli cer aşağı. Işıraşır biz eli cer aşağı. Beyrenlerimiz toplu buldu Allah'a şükür. Matur buldu, tınış buldu. Sağ selamet yaşayız. Avurmağız, bəxtli bulunuz. İlimiz ne unutmayıp, dilimiz ne unutmayıp, dinimiz ne unutmayıp. Barınızga da zor rahmet. Kazan şehir Filarmonis artistları konserti. Devam! Наши самые громкие аплодисменты нашим гостям. Республика Татарстан. Еще раз самые громкие аплодисменты. Большое спасибо за этот праздник, за это украшение нашего общего праздника сегодня. Спасибо большое. Дорогие друзья, наши гости сегодня нас покидают. Давайте им пожелаем счастливого пути и домой добраться благополучно.